Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskani means maskani updates. Wekazi ngithanda ngizohlehla kancane i-decision yami. Njengoba futhi nokubuya kumaskani ngixoxe ngayo beyisinqumo sami. Webhutiki kune-comment le engithumile ubhuti la uthi abalandeli bakaKhuzani baloyal sikhuluma phi entweni yokuvota. Ngilana ke emzileni ngithe angihlehle kancane kubelungu la ukuze ngizokhuluma lento ngoba ngizokhuluma isizulu bazobe ngibuza izinto eziningi befuna indaba zethu. Webhuti ngixoxele abalandeli bakaKhuzani. Ake sithi nje abalandeli bakaKhuzani u60% banethalente, baneskill, banento yokuthi uhlobo olusha le-laptop ehambayo or ikhompyutha ngoba labantu bakwazi ukugcina into njengoba injalo bephinde futhi bayitshele yona njengoba injalo. Banalelo khono nje iningi labo ngoba make baqala nje inkulumo yokuthi awuwazi umaskandi iyeza ke paragraphs hayibo into futhi baba specific. Ufuna uhambe nami ke kule nganekwane yethu besixoxayo. Baba specific ukuthi lento yenzeke nini, yenzeka kanjani, kodwa engiqaphela kakhulu izinto ezenziwe umthandeni. Okay, angiyiphikile izinto ezenziwe umthandeni because angibengayilandeli indaba zamaskandi. Umaskandi ngubamba ngomusic kodwa ke ezinye sengizikha phezulu. Njengoba kunohlobo oluphezulu leintatheli. Intatheli ke zime ngani ziyayifuna indaba iphelele. Zenze futhi reference. Labantu ngathi bake babhala ama-research papers, i-referencing yabo, yonke into icacile. Kunonyaka okwenziwe ngawo, wenzeni kuphi, wayegqokeni, kwakulwesine, kwakulesihlanu. Yes? Lapha isikole seyintatheli kodwa ezizalwe zaba yintatheli. Manje basuke bavilapha ukufunda nje ukuthi bekufundele ukuze kuthi thasi. Yabo lezi intatheli lezi ongathiwa nje makuthathwa ama-awards awakhe yedwa. Ididaphi ke lento le working laptop. Angixabani nani guys futhi asixabani siyaxoxa izinto engiyishoyo boyithatha zibe lula mawukwenza kube personal ke ufuna ukuthukuthela okwakho ke ngempela nama yakhe ayikho into engayenza. Le working laptop isidelete nje uDecember wa last year because umuntu okwazi ukunginikeza ifile ya 2016 ifile ya 2010 ifile ya 2019 ngeke ehlulwe into ayenze ngoDecember. Khohlwa nje. Lezi intatheli lezi ziyazenzisa manje. Why ngoDecember bayisholo bona bathi thina sivota kakhulu. Ubufakazi, i-reference, i-evidence, i-proof yokuthi lento yenzile. Ngoba manje mangathi asiqale wenzani umthandeni ngo-2010 uzozwa. Kudlule nakho. Angithi naye wakwenza ukuthi angithi naye uspecific year uyasho ukuthi lo nyaka imuphi usuku ilikuphi wenzani futhi nakukhozi nakule event shiyake usukazi kakhulu umthandeni wakwenza wena lokho kwenze last year ngoDecember ngoba le SMS line ivulwa ngoDecember ukuthi kuvotwe ivalwe ngosuku oluthile. Angifuni ni strategy ilula nje into ngivotile ngamavoti amangaka ukuze lento yenze njani ihambisane i-correspond lento nento yakukhozi. Manje inkinga ke awukwazi ukufika emphakathini uvela uthi uvotile ngo-5,000 wavota ngo-10,000 wavota ngo-20,000. Awuyibuye kanje lento sonke siwothisha.
njengoba siwothisha nje ngoba ngikhuluma nabalandeli ukuthi hayi bobhuti siqoleleni. Isekhi kaKhuzani enye igroup. Isekhi kaKhuzani yilaba akabafonela ebusuku nango-12 akabavusa nango-1 laba sisengigaxele. Ngiya-understand-ke maye yakubo ethi ngicela i-donation because into yalento le ye-Song of the Year i-vision 1 2 3 4 5 uyabona. Okunye la kubalandeli ngiyazi ukuthi mina siyafana la sinesigqokiso leli gama leli lobufeni or follower. Siwothisha la masiwothisha ngoDisemba sonke sibamba malini, sibamba u-25,000 ngenza isibonelo isalary le noma ingenjalo. Masibamba u-25,000 sinemndeni angithi wena uthi ngenze sure ukuthi ngivota ngo-20,000 uhambe wayobamba inkunzi ngoba phela mina nawe siripotha ofisini elilodwa. Uyibambe phi inkunzi uyiliphi leli bhizinisi leli olenza eceleni singalazi ngoba siwothisha. Ngezwe into ngoba-ke ngikhuluma nezintatheli engizigcoba mina yimi engibafaka uphapha ekhanda lobutatheli ngoba i-skill lento i-skill. Naze ngaze ngibona abantu abane-skill futhi bayiqeqesha ngo-2016 ngo-2010 ngo-2019 December ke last year asigcwale ngawo uvote ngamalini tswi lana okunemibuzo khona ephathelene ngokuvota ubona inhliziyo eyiblue kodwa laba abantu abamandla kwi-reference lana okunezinkulumo zokuvota because beyiyodwa into ebeyoqeda wonke lo msindo i-proof yalabo abavote kakhulu. Manje njengoba sekukhona abavote kakhulu kanye nabakhalayo nabavote kakhulu ufunda kwi-comment section bayafana ngoba akekho oveza ubufakazi bokuthi mina ngirojiwe ngoba nayo imali engivote ngayo la mavote benginawo. Nalona futhi osuvote kakhulu naye abukho ubufakazi. Into esinayo nje ukuthi ukhozi limemezela inamba. Ngeke-ke behlali bengayimemezela inamba mase kufika isikhathi sokuthi ababize inamba sekumhla 31. Kodwa mina ngithi mawufunda i-comment yothi ngirojiwe i-comment le ne-comment yothi ngivote kakhulu kulama comment awu2 ayikho eveza ubufakazi bokuvota. Ama-SMS kamanje ngoba i-technology ishintsha bayakwazi lapha yakwinamba eyodwa buyisebenzisa bekukhombisa ukuthi kunama-SMS or kune-conversation athini 500 ngoba lapha wena ufika usende mase bethi thank you for ukuvota. Ikhona lento ilula yazi ukuthi ngisholani ngale into ye-reference number 1 into yobufakazi number 1. Hayi basincishile-ke guys, basincishile futhi bazenze bona. Manje mina ngilobo ngithi ngibakhumbuza ukuthi mase bethi nina nivota ngomlomo awukho umehluko nawe nenhliziyo eziblue. Mawuthi lona omunye uvota ngomlomo nawe ushinto ongayazi. Mawuthi futhi abanye bavota ngo-5,000 ukhulumela abanye wena wenze njani? Nawe guys ngizoniprovela lento ukuthi bayintatheli. Ngizoyithola ivideo ngikwazi ukuyiphendukezela. Mangiyiphendukezela ngifuna beyi-expose ubone ukuthi bazoveza ukuthi kwakuyimuphi unyaka umthandeni wenzani kuphi. I-memory yabo ke ya 2023 ngoDisemba bevota kakhulu angazi. Babevota ukuthi kwakwenze njani base bekhohliwe. Hayi. Umuntu athi uvote nomndeni wakhe uphela uyakusho lokho uthi uvote nomndeni wakho asikuboni. Kanti mina sengitshela nje ngokuthi nakho la ngeke ngagqugquzela khona abantu bekuvota ku Big Brother competition. Bonke ngabancenga ngabanika isizathu sokuthi lo Mac Junior enimvotela ku Big Brother why ngifuna ewina.
Base bathi hawu Fix uthatha u-Big Brother uthatha serious. Ngathi mina ayibo phela uzoshintsha impilo yakhe, ngicela ningisize-ke futhi ngifuna nje kube ne-perspective ehlukile ngo-Big Brother. Ngifuna kuwine lo nge-strategy sakhe, laba abanye ngifana besale, ngithanda ubuhlakani bakhe. Ngabachaza ngathi ngibachazela nabo bamthanda uMac Junior, bafunda ukuthi kuvota kanjani ku-DSTV, bavota. Manje mase kukhona abakhulumayo bese hawu uMac Junior wawina engakhulumi enjani, mina nabo ngiyasho ngithi uMac Junior wawina ngoba wayenobuhlakani ongeke uze ubu-understand, wayene-strategy esihlukile kakhulu. Uyena engangimbona edlala igame ngoba waye-confuse abantu ahleli nabo, mase ehleli no-Big Brother kodwa uze ukuthi i-purpose yakhe yini ngokuza ku-Big Brother. Nangaleli langa futhi edikila ethi yena vele uzela imali kuphela. Omunye wayengambona ngokuthi unjani, uzithwele kakhulu, kodwa umuntu lo wayeseyitshelile senengqondo e-ready ukuthi ngiyayifuna le mali enye nenye emuva, kodwa imali ngifuna yona. Uyabo, ngangichazela abantu-ke ngibamotivate ukuthi bevotele lo engifuna ukuthi ewine. Manje-ke sikhuluma ngomaskandi, ama-artist awu-2 kunabalandeli okuthiwa bona baloyali. Lobu buloyali babo-ke why kungezi nale evidence ababhizi ngayo, befakaze phela nge-airtime, befakaze ngokuthi hayi mina wami ama-SMS ayi-20,000 ngingedwa. Into abafuna ukuthi siyikholwe ukuthi kuyavotwa. Bande ngokukhuluma, awukho umehluko. Nawe uyakhuluma nje, ibuphi ubufakazi? Kuyavotwa. Abanye bande ngokukhuluma, nina ukhozi lathethiswa phambi kwenu nafaka inhliziyo eyiblue ukunokuthi nifake i-airtime. Namanje ngazi ngisho amaphepha abhala ngale ndaba, ama-social media post abhala ngale ndaba yatrenda. Mina ngimileke laphayana-ke, ngimileke ngizogada ukuthi nje ubani ozofaka i-airtime la, ngesibuka ukuthi mhlampe-ke bebegqugquzelana ngokuthi bavota nge-airtime engaka. Dololo into i-airtime engayibona namanje futhi engakufunela yona ngikutholele yona iwu-300 and something. Abantu-ke labo basekhaya-ke bathi mina ngikholwa ukuthi bavota ngo-20,000. Manje mina ngithi masenithi nivota ngo-20,000 ngicela siyishiye amaskandi, ayikho serious kakhulu music, ake sikhulumeni ngebhizinisi njengoba nje KZN kukhona izinto ezingekho right. Nithini leyo ndaba? Hey, yazi ngane wena ukuthi yini la sikhalaza khona, sikhalaza kanye nabo ngezinto ezisixakile, ngezinto ey'shubile eSouth Africa ey'faka imali phakathi. Mase ngithi mina ye wena mase ku-December njalo uzobe usuthi uvote ngo-20,000. Njengoba nje isimo sase-South Africa sibheda nemisebenzi ingekho, bayasikhohlisa manje bathi sizoyikholwa leyo nto. Lapha kunama-working laptop, bavele nje bathi ithi into iyenzeka beyivula ifile, beyirekhode yonke into bevala. Manje mina ngithi hayi awukwazi ukuba nama-records amangaka ezinto ezenziwa omunye umuntu, wena lokho okwenzile-ke usuwenzela nje ubulungiswa, veza phela ubufakazi we. Manje mina sengithi-ke okhala ngokuthi urojiwe nothi uvote kakhulu, bobabili awukho umehluko. Ayikho i-evidence yokuthi lo urojiwe ngoba uvote kangaka, lona uvotile kakhulu, ngoba bubo ubufakazi, i-proof phela, i-proof ubufakazi. Hayi ngicela ukungivalelisa kumaskandi, kuyomele ukuthi ngizoba ne-target yamavoti awu-10 azoba specific ukuze ngikhuluma ngani, angisafuni, sengikhathele yini ngoba ngizothi ngikhuluma kanje msengisuke niyaxabana. Le video ayixabanisi ndawo, nawe ngizibuze lokho, ungabakhulumeli futhi. Yiyo yona lento-ke yenza ukuthi kube questionable, ngoba sisuke sikhulume ngokuthi kwavotwa kanjani, kube khona ethi bayavota. Manje wena bakuthumile ukuthi bakhulumele, bayavota, wababonaphi?
Uvele qhamuka ubhuti ethi obaba bazobavelela kobaba basehostela ngoba nakho bengezukuza ku-social media. Cha, shiyo babakhe nina esixabana nani la ku-social media. Into yenu ithini? Ngoba bona laba esixabana nabo yibo manje bangaqala from 2016 bekhuphuke ney'ndaba zikaMthandeni nosuku nenyanga indawo ihhotela yonke into le abayenzile sebeyikhohliwe, kanti le abayenzile i-recent ngoba ya-December. Mina ngiyasho ukuthi hawu, kanti nje ukube bekuthiwa ibhalani-ke manje ngalobu ntatheli benu ninikwe iphepha uDisemba benizowufeyila, benizowathola mama kusawo-0 ngoba uDisemba niyaweqa, kanti ilula kakhulu ya-Disemba. Omunye-ke thola kuKhozi, yabo Khozi FM ngoba ngisekhona kwahlukanisa unyaka-ke. Isiphelele-ke indaba yami noKhozi FM, into yakhona ukuthi ithi 1 2 3 4 5. Angigxeki futhi uKhozi abantu, radio station yabantu, izinto ezinemibuzo zinemibuzo, futhi hhayi ukuthi ukukhandwa kwesitori into eyenzekile phambi kwethu. Njengoba nje nakho okunye ukuthi kanti navota ngamalini dololo. Nangu Baba Ramaphosa uthi imali eyafika ize kuye izomxhasa akazi ukuthi iphuma kubani. Usho njalo phela ubaba wethu uthi akazi kodwa izoxhasa yini imali yafika futhi. Mina sengithi hawu eSouth Africa ukutrace imali kulula nje, bengagangi ngathi ukuthi phela uRamaphosa unamandla, hhayi ukuthi le mali akwaziyo ukuthi iphumaphi. Into engifuna ukwazi ukuthi yindaba loyo abe yimfihlo or labo babe yimfihlo ithini into. Mhlawumbe ubone ukuthi masazi ukuthi imali iphumaphi asizukumthemba kakhulu, uyabo. Kodwa into enama-question marks isuke idinga impendulo. Ufeyila ngoba awuphenduli umbuzo obuzwe wona. Umbuzo kulula, uvote ngamalini, u-SMS-e kangaki. Hhayi thina savota, kuvotwa kaningi. Kuyavotwa-ke akukhulunywa kodwa uyakhuluma yonke lento iyachaza. Akanginike ubufakazi. Uvote ngamalini wena, ungakhulumeli abanye wena. Yini into enzima lapho? Ngoba manje makubuzwa kuthiwa fix uvote ngamalini. Eyami iyethamba ngoDisemba iyafika ngo-500. Kodwa la ekhaya angikwazi ukubaphoqa ngithi abathengi i-airtime engako. Le ekhona ngizokwenza sure ukuthi bayisebenzisa bayivota. Uyayizwa impendulo ecacile. Ngaphandle mangisiza umuntu-ke singagamanxa i-airtime, kodwa eyami ifika lapho. Sengisiza omunye-ke nje ngokuthanda kwakhe usengangithengele i-airtime engaphezulu. Lana-ke ekhaya ngoba phela nabo ngeke ngisho ukuthi hayibo thengani i-airtime le abangayi-afford, kodwa ngiyenza sure ukuthi onke lamafoni akhona ayavota. Mase balwa-ke amavoti engiwenzile ngingedwa ngokugqugquzela nabanye iyadlula imali e-1,000. Uyayizwa impendulo engiyiphendulayo? Hhayi ukuthi ngithi kuyavotwa eThekwini. Hawu, why ngikhulumela iTheku manje ngingakhulumi ngento eyenziwe yimi? Bayavota-ke eThekwini, bayavota-ke ehostela. Hhayi hasi ngivalela-ke guys, ngikhathele angazi ukuthi kwenze kanjani lana.